sweswo mingiseri umngana lona FM tanihi sweswi hi nga vula ku nongonoko Afrika wa vulavula ka mngana lona FM namuntlha timhaka ti tele kambe ke timhaka to tala ka to leti hi nga ta va kha hi bula hi tona nhlekani lowu yin'wana ya to timhaka to toleto i ku va hi languta ku ri xana xiboho xa le khoto xi hetelele xi ku yini mayelana na vumundzuku bya vandla ra MK endzhaku ka loko va African National Congress va tlhontlhe va Independent Electoral Commission leyi fambisaka timhaka ta nhlawulo hi ndlela leyi ta va kha hi lava ku twa swo leswo ku ya amahlweni eka nhlekani lowu hi ku ya eka nongonoko Afrika wa vulavula executive mayor wa xifundzatsongo xa Vhembe na vo va na ntirho lowu namuntlha hi nga ta bula na vona hawo hi twa ku ntirho lowu va bulaka va wu endlaka le xifundzatsongo xa vo ku va ku ri wihi ngopfungopfu loko hi languteka timhaka ta mintirho leyi hi nga langutana na yona ya timhaka ta ngopfungopfu loko ku langutiwa ka timhaka leti ti fambelanaka na ku va ku hlayiseki ku va na vuhlayiseki hi nguva leyi ya paseka mhaka yin'wana leyi kumbexana hi nga ta bula hi yona na yo hi nga ta va kha hi langutini namuntlha i timhaka letiya ta matshalatshala ya xipikara xa huvo yo endla milawu xa ku sivela ku ni nga khomiwi ni nikeni mi ni komba ku swindlisa ku yini ku na yini ka docket ya n'wehe sweswo va n'wina mi tivaka timhaka ta nawu hi ta mi lava na n'wehe ku mi tisa tlhelo rolero kambe na lava khumbekaka hi ta va rhamba ndzhaka leswi hi kona ku ta korrekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus ila hi nga khona mingiseri wa mngana lona FM 0860002543 xana wena u angula ku yini ka mhaka leyi bulaka ha yo na ku tin'wana timhaka ti ri yini a ni kha ni twa July un'wana wa valava va kondleteri va nhlangano luwa wa MK a kha gungula kha kombisa timhaka ta ku kuna vanhu a va vitana na hi maviti ya lama hi nga ma vulavuleki ka xiyanimoya hi July i kwihi tana hi ku twa ke a kha ku mi hangalase swithombe swa ku a sasela mana ku ri havani ku ve mi lo hangalasela loko mi teke swithombe leswi vanhu va nga ha ri ku lulamiseni loko se ku ri na ntirho wa ma ha tekanga swithombe sweswo na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona ka ha ri timpfula leti nga le kuneni a vuxeni bya xifundza xa Limpopo ve ri ta ha languteriwa ku ya fika kwele ka ma-Good Friday vavhumbi va ta maxelo se a ni tivi kun'we kwala mi nga koho mi kunguhata yini ma-Good Friday lama hi ndlela yeleyo swi tikomba nge ti ta hetelela hi va na nkavanyeto wa vukona bya timpfula hi ndlela yeleyo ina ha khensa swinene nseketelo wa n'we hi wo u nga endla ku vufambisi bya xitichi byi teka xiboho xa ku nongonoko Afrika wa vulavula se wu va na tiawara timbirhi a swi sunguli namuntlha a swi sunguli namuntlha swi ta sungula vhiki leri taka hi ku n'wena tinhlayo ta tikomba kumbe le ku seketeleni mayingisela se na tiawara timbirhi hinkwato to tiya laha mi nga ta kota ku tisa matitwelo na mavonelo hi ta mi byela ku nongonoko ta fambisa ku yini loko nongonoko walowo wu fika vhiki leri taka kambe hayi ha khensa swinene nseketelo lowu mi hi kombaka wo kun'wana na kun'wana laha mi fambaka kona mi vulavula hi ku ku na Afrika wa vulavula sa hi toneni mingiseri 0860002543 wo sungula mingiseri hi loyi enhleka enhlekana vaxumi bali aye papa na vaxuma hayi swa tsakisa na saluta loko ri mina loko mo ni vona ko a ni mi nge ni voni ku hi tirhisa xikhale a ni fana na n'wina loko n'wini hambi ni nga nghenanga ni ya kwale ka swilo swa xilungu ni mi vona mi kha mi fambisa nongonoko a hi swi tiva hi nkhensa vufambisi bya xitichi MLFM loko va hi twile loko hi karhi hi rila hi nongonoko lowu ku kombela ku ngeteleriwa nyana nkarhi se virhangeri hi mi hluvelela xitlhoko ka vulaka mukomberi a nga lavi lofo hinkwaro loko va ku nyike yo hafu dya na yoho va vurile valungu na vona mufambisi ni va twile va ku don't fix what is not broken a wu ta lulamisa yini ku kwalaya na mina na ha ri ka tinyona ni xi tirhisa ngopfu xi vulavulela lexi i lunghisa muhaxi i lunghisa nongonoko hikuva wu tshama wu lunghisiwa nongonoko lowu ka lembe ximali ku nghena peluka a swi teka nkarhi tiko ri rila ku la ku sungula na timhaka ta maphepha yo tsariwa na ma-cardboard mo ni nghena tale ni nga ti yona bari wa mina ko yo byela loko nongonoko wu nikiwile nyana xinkadyana a ndla ku tsundzuxa laha hi ku copeta ka tihlo hi xihatla swinene eka vatirhela mfumo na lava tirhaka ka tikhampani na va lava tirhaka kwala sivara wa mina bali phete a nga kona ka SABC loko hi ri ku tirheni vakiti
hi nga tirhi hi va na futa ni vula ku loko munhu a tirha a nga landzeleli leswi a nga tholeriwa swona a tlula milawu ya la a nga thoriwa kona a za ya fika ku tengisiweni leswi hi swi vitanaka ti-gross misconduct swi vula yini na nghozi ya kona hi leyi xikombiso i chayisa vanhu i twa sweswi swa khwini ya Elizabeth i ri ntirhweni va lova ivi madqweta ya lava va nga lova va yi tisa ndziwo ka khampani ya wena sivara kumbe ka SABC kumbe eka khampani yini kumbe ka ndzawulo yihi i ti tirhela va nge ku byeli lava va ndziwa lava na va khampani va nyikana mali ya 70 million vo to rila lava khampani loko hi ya hafuleleni va va nyika half of 70 million loko we ya huma penceni ka 35 years belu ka mbuya u ya le ka leswi swi vitanaka GEPS government employee pension fund va fika va ku hayi ndoda wa hleketa lembe ro karhi i ze i va na nandzu i voniwa nandzu ekhorweni ya nawu na ni ku va ku hayi mfumo wu hakerile ka mali ya u fanele yi kuma ya 5 million a wu nga yi kumi i ta kuma 1.5 mhaka hi teke mali ya vona hi tlherisela lavaya va mfumo lava i nga ndla futa hi ku hi we i nga ndla futa i viluza na ti-benefit ku fana leswi nga humelela muavanyisi John Hlophe na Nkola Mtati sandla ku vula ku hi loko hi ri ku tirheni a hi langutele ti-code of conduct hi landzela leswi hi khumbaka hi nga pfuki hi tirhe leswi humaka endleleni ku mindzuku swi ta endla ku hi khoma hi ndlala vana va dya va tlela va nga dyanga inkomiso va ri 100 ha khensa swinene 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela i nga va hi ri na un'wana la nhleka a ku na munhu la 0860002543 khume nkombo timinete ntsena yi bida wona ya khume mbirhi enongana ku Afrika wa vulavula a hi ringeteni la nhlekani 0860002543 i nomboro leyi nga ta vuya eka ya mahlweni na yona kambe sweswi ni mpfumeleni ni kandziyela hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela hi lava ku twa ku mikhometi timhaka hi ndlela leyo hi mhaka leyi lava ku va hi languta yona nomboro ya liya nakambe 0860002543 ku ya amahlweni hi mhaka leyi lava ku va hi twa ku va ri vativi va nawu va mfumo va le ku lemukiseni magqweta ya manana Nosiviwe Mapisa-Nqakula ku a va sukeli kule ka timhaka leti ti languteka ku ongeti ko va swimhaka ta ku va ku la ku hlwerisiwa leswi kumbexani swi nga ta ka swi nga siveleki hi ndlela yeleyo timhaka ta ku kayivela ka mati a Joni ku tikomba ka ya mahlweni kambe ku na un'wana a nga vulavula hi mhaka yin'wana ze ni n'wi landzelela ni swi vona kumbexani a nga va kha a vulavula ntiyiso kumbexani hi ta bula hi yona siku rin'wana mhaka yeleyo loyi a vulavula hi mhaka ya timhaka ta ku vonisa kumbe ku komba ku ongeti van'watipolitiki a va chavi ku lwa hi swilo leswi swi nga ta hluphekisa hina vaaki se swi vula ku van'watipolitiki a va na mhaka na hina mi kuma ku van'watipolitiki van'wani va hoxa xandla ka ku timiwa ka mati ku ndlela ku va ta kota ku kombetela un'wana wa tipolitiki ku a nga le ku ndleni swona van'wani va swi kota ku hoxa xandla ka ku timeka ka gezi ku ndlela ku va ta komba n'watipolitiki un'wana ku a nga le ku ndleni swona se swi vula ku yini swi vula ku vo huwa hi hina ma hi vo mhaka ko se a ni tivi ku n'we miri yini i mhaka yin'wana leyi kumbexani van'wani va nga tsakela ku la ku twa n'wangulo wa n'wina a yona a hi kambeni un'wana mingiseri loyi nhlekani nhlekani mpfukeni botet hi pfukeni minjhani hayi mpfukeni xikhulu a khensa hayi xikhulu la ka miyeche ya botet man a ni lava hi languta ka mhaka ya special hala ka tourism kumbe hala ka environmental affairs the whole South Africa it seems as this department a yi le ku langutiweni ngopfu ene ku na ti-challenge to tala ngopfu tani ka xikombiso ku na challenge mi ta yi vona Mangombe nature reserve xi hahlukile ka ha ri na dzasi laha ka entrance gate and then loko mi cheka leswa ti-5 floor a swa ha ri kona sweswiya a ku tshama marenja ku loko tihomu ti dyiwa loko ku huma tinghala va dlaya lava ka neche
ku fana hina le ka me ku dyiwe tihomu to talo ta vanhu la ka mexe ku dyiwa na tidongu ta vanhu to tala ngopfu se ku na a big challenge. Number 2 xin'wana loko hi languta a ni tiki vanhu va South Africa va swi vona na loko mo cheka a hi languteni Kruger National Park loko hi ka ti-rhino kumbe swibejwana. Kruger National Park i more than 2 million hectares i ti-province timbirhi Limpopo eMpumalanga. But loko mo fika mi lava ku nghena a Kruger mi nghena hi Phunda Maria mi ku mi lava ku huma hi Phalaworwa mi nge yi voni rhino. Why? Even mi ta twa mi nga Botshet you went there mi vhakini as mi nga lonene mi vhakini ka Sikhukhuzi. Ti-rhino ti le ku heleni ene mfumo wu zame swilo swa ku talo wu zame tindlela ta ku talo u thola ku na leswi hi ri ti-EM ti-environmental monitors va famba hi darata va cheka ku darata yi right na se mara ti-rhino ti le ku heleni emavokweni ya vanhu lava fanele va ti-protect se ene mi nga rivali Botshet loko rhino yi endla ku ikhonomi ya South Africa yi va kahle because the-tourist va pfhumba va suka overseas Britain America va vhaka Kruger se va ta ku ikhonomi ya hina yi tiyelela. Xin'wana va ta ku employment vanhu va kota ku thoriwa va tirhela le ka Kruger National Park. Xin'wana futhi for future generation vana lava va nga ta beburiwa loko hina hi fini generation leyi nga kona va kota ku sala va vona rhino mara ti-rhino a ti le ku hlayisiweni. Xin'wana Botshet ku fike ku va na suggestion yin'wana I think it was 2019 vona va environmental affairs the whole South Africa and vulavuli hi Kruger National Park and vulavula hi the whole na va KZN and Zevela va ta na suggestion ya ku hi ku ti-rhino a ta ha ri ku hlayisiweni a ta ha ri ku protect le ku feni ti le ku dlayiweni why hi nga ti tsemi timhondzo na se lava va SPCA va lava va ku hlayisa swiharhi va ku vona swiharhi a swi xanisiwa va complain va ku why rhino yi fanele yi tsemiwa rimondza ra yona se mani la ku kombisa Botshet ku ti-rhino ti le ku heleni ene hina vanhu va South Africa hi le ku swi voneni a ku heteleleni ta va na a negative impact ya ikhonomi ku vavhakachi va nge he vhaki va ta vona swiharhi future generation va languta sa vahanyi va nge he koti ku vona swiharhi leswi mhaka ku vanhu lava nga ku va hengo va le ku protecteni ka swilo leswiya hi van'wana lava va hoxaku xandla ka ku va ti-rhino i ta vanhu va South Africa se that's why hi ri vaakatiko va South Africa hi va na ku themba ka marenje ya hina ya lava protectaka swiharhi leswaku a va hi hlayiseli swiharhi swa hina for economy and for our future generation vana lava nga ta sala va hanya Botshet. na mi twa leswi mi vulaka swona makwavo khenseli swinene tlhelo rorolero ya ka ya na mpfula hala ka miya xana ya kala yi a yi le kuneni Botshet yona nyana katsongo yi tiyise na mavele Botshet swi le ku tikeni Botshet khenseli swinene vutete 0860002543 nakonako eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni le ku ringeteni ku landzelerisa mahungu lani la ku vona ku mahungu ya ri yini loko swi ta ka timhaka sano leyi nga hetelela yi va ko hi ndlela yoyoleyo se na ku pfumela ku ri kwalaho nga ko muyingiseri wa mina u hetelele u swi twa wehe kwalaho nga ko ku endleke yini ku mina ni le ku ringeteni ku swi landzelela sweswi kambe a ni le ku swi kumeni leswi ni lavaka swona ngopfungopfu ka timhaka ta xiboho xolexo xa leswi swi nga va ku swi tekiwile loko ve se swi tekiwile ku ya amahlweni 0860002543 a hi ku kwena u angula u ku yini eka nhlekani lowu a hi ringeteni un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani Tikali Botshet njhani? hi pfokeli papa minjhani n'wana A we hlayisiwile mani. a khensa Na u kambela Botshet va nga kandziya kona laha. Va right ngopfu hi vuhlayiseki. Nkambela a khomi mfumo wa nhlonge wo basa. A hi hlayiseki ngopfu. Mara vona le ka mfumo wa hina lowu. Hi le ku hlaseriweni a sirhelelekangi mhaka vuhlayiseki swiharhi swa hina swi le ku heleni. kambe a ni hina hi nge loko hi nge a swi sirhelelekanga ka vamani ka hina vinyi Ka hina mara mfumo luwa hi vuhlayiseka wu ri kahle ngopfu left and right. swi nga leswi Ndzi nga ku tsundzuxa. Aski? loko mi ku hi nkarhi luwa mfumo wa hina a wu ri vuhlayiseki byi ri right swi nga leswi mi ringanyeta ku yini Ni ringanyeta ku luwa hina vanhu vo ntima ku nge pfuki hi hlayisekile. Ku ya fuma patini ya pet khalanga ya mara never swi nge pfuki swi lunghile. Se va tsela ku le marhumbini swilo swi ta va tshamiseka.
namethu na yi to tlhela ri ri mi angula ku hi rona ni mi twile buto mina khetsa swinene inkomo 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku wena angula o ku yini nomboro ya yena yali ya 0860002543 wena tlhelo leri wi nga khoma rona ku nga va ku ri ri i mhaka leyi lavaka ku va hi twa ku n'wangulo wa wena ka timhaka leti hi bulaka to wu ri yini hi ndlela yoyoleyo ku na timhaka ku langutela ku kulu ka ku xana loko se xiyimo xi tani ku ta endleka yini va ri tomorrow we will address members of the media after the electoral high court judgment on the ANC versus umkhonto wesizwe MK party registration with the IEC indlela le Monday 25 2024 March leswi va nge swi ya ku endlekeni va ta kha vulavula na vateki va mahungu va African National Congress hi awara yan'we kambe ke na loko va ku ri va vulavula na vateki va mahungu hi awara yan'we kambe xivutiso ka ha ri xexexa ku ri xana xiboho xona ke se xi tekiwile ki hi ku hi laha a hi lava ku tiva kona ku xiboho xi va xi tekiwile hi ndlela yoleyo ku na van'wani va vulavula ku hi timhaka ta ku vangele ku tekeni ka timhaka ta tinhlayo leswi hi nga tshama hi vulavula hi swoho swa ku kahle tinhlayo ku va kha ku la ku swa ku kahle tinhlayo ku va kha ku la ku fikeleriwa yini loko hi fika la ka ku se hi vulavula hi timhaka ta ku sweswiwani ku na tinhlayo nako tinhlayo ti vula leswi na leswiya hi ndlela yoleyo 0860002543 lava va lawulaka timhaka ta le mindilikanini ve le ku kombiseni timhaka ta ku ri ku tangeteriwa nkarhi eka timhaka ta matirhelo ka yin'wana ya mindilikano sweswo ku ri ku endlela leswaku ku ta hetelela ku va na ku va vanhu lava kota ku ya hala na hala va kota ku va va mahungu na sisi Lilian Hlamangwane kusuka kwalano hi ta va ya mahlweni mina na wena ka 0860002543 kumbe tirhisa mathebula dprsabc.co.za hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku mina na wena hi kota ku va hi twanana kumbe hi twana ku timhaka tingani kambe sweswo hinkwaswo swi khomiwe hi sesi Lilian Hlamangwane a hi yeneni kona hi ndlela leyi hi kona ku ta korrekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM kabula se hi la ku cinca vanhu ta va yi nga ha ku 12 to 1:30 hi ta va yi ka ku 12 to 2 kusukusela vhiki leri taku kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi langutela ku bula na advocate Ntsako Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako attorneys lava Baloyi Ntsako Baloyi attorneys yes kusuka la a Tshwane hi la ku bula na vona laha hi ka hi languteka timhaka tete timbirhi kambe leyin'wana xiboho onge a xi se tekiweke swi le ku ntikeleni ku vona loko ku ri na hungu leri nga nghena kambe vona va swi tivaku kumbexana va ta hi byela ku nga va kha ku hlwerisa yini kumbe ku kha ku endleka yini na koho swi vula yini na ku xiboho lexi nga va ku xi languteriwile xi va xi kha xi ya tlhelo ri advocate Ntsako Baloyi hi ndlela yaleyo un'wana i advocate NT Baloyi a ni swi tivi ku T yimeleni kambe imani va amukela ni twa ku vo va angula va ku yini advocate Nhlekani website mavito ya mina i Mr. Terence Ntsako Baloyi va advocate ku lomba lava vo loko swo ka swi nga fambi kahle va nga ta va ta teka ku fana na lava van'wana va nga tekeriwa leswiya swin'wana ya kahle ngopfu a swi hlweli and loko vo tlhe va ya ka Home Affairs va fika va yi kambisa kahle hi mhaka ku ma se swi nga tshamisekanga no a khensa swinene advocate a khensa swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku bula na hina a ni tivi leyin'wana a ni le ku voneni xiboho xa kona la a ni tivi ku kumbexana mi nga mi kha mi vona swin'wana ke kambe a hi sunguleni la ka leyi ya xipikara kumbe xipikara xa huvo ya endla milawu xa manana Nosiviwe Mapisa-Nqakula hina vo ka hi nga tivi nawu ha hlamala ku swa koteka ku ni nga fika ni ku mi nga ni khomi Godpet na hina hi nge hi tiva nawu ta kanakanisanyana mandlele ya kona leswi nga ku ndekise xiswona se a wu kumbe hi ti vutisa ku ri ku va politician maybe swi ta pfuna kumbe swi ta dinga swi tisa ku cinca ka mafambiselo ya nawu a tikweni ra South Africa
so ya ta karhatanyana leswi swi vulaku xikona xikambelo leswi swi vulaku ku swa endleka ku mi tshame mi swi twa kun'wana va ku ni kombela ku mi sungula mi ni komba ku leswi mi lava ku ni khomela swo yini ni kombela ku mi pfa mi yime ku ni khoma mi sungula mi ni hlamusela ku swa endleka sweswo hi xinawu swi le ka yini swi le ka criminal procedure act yaliya va tirhisa karhatanyana ene ni zamile kun'wana nhloko ni ti vutisa ku ri especially ka democracy leyi hina swi ze swi nga endleka na mi ta tsuniwa ku ve na mhaka leyi ya va Mabuyani na ya Mkhize I think hi yin'wana yona yi nga fika yi kanganyisa swilo leswiwani na mafambiselo ya swona ku loko va demande ti-report va hela nga khomiwangi swi nga va swi tekiwe ingaku ri se swa endleka ivi mi tsundzuka ku na mhaka leyi ya kulukumba wa hina president Ramaphosa leya loko va va khomiwa yisa fanele a pfaleriwa hi swilo swa private prosecution va kota ku tsutsumela koto a swi jikisa ku ri a nga khomiwi a nga tengisiwi nkulukumba zo se i ku developa ka nawu wa hina wa Afrika kumbe wa South Africa hi ndlela leyo but ku hlamula xivutiso xa n'wina va pheta ku ri va ku i nga ni khomi ni nyiki tidokete kumbe leswi nga ku humeleli namuntlha a ni tsundzuki ni hlangana swi hela but a ni na ku vulavula ni ku ri a swi tshama swi humelela but loko swi humelerini nga ku ri hi fanele hi ya swi chekisa kahle hi swi twa ku ri swi humerise ku yini mara na kanakana since 1994 ku ze swi humelela but a ni ntiyiso advocate ku minkarhi ya ku tala ni timhaka ta n'we ta nawu mi va mi kha mi tshaha swin'wana mi ta tshaha ku ya hi mani versus mani sweswo swa ku taniya a hi pakeni ke hi ta kumbexani yi ta vulavuleka ku ya mahlweni ku na lexi xiboho xa le khoto ya timhaka ta nhlawulo lexi xi nga languteriwa hi mahlongati loko ni nga ni cincacinca switichi laha a ni le ku voneni kumbexani ku nga va se ku tekiwe xiboho eka swiboho swoleswo ke n'wina mi vone swin'wana nkarhi vusiku lexi nga kuma xona ku ri va receive swi online se online leswiwani ku ri a hi tivi ku ri I wish a va hi xerile ti-link hi kota ku twisisa mara ku vonaka Halloween ene kwale na Blue Fontaine ku na munhu a nga ku endleni nchumu kumbe a nga ku vulavuleni nchumu so I think hi to langutela ku tsheta mara va ri swi all judgment ya ku yi ta nyikiwa online ku ve ku langutela lokuwani kumbexani hi nga tsundzuxa vayingiseri ku kahle ku languteriwe ku tekiwa xiboho xa mayelana na yini la xiboho lexi fanele ku tekiwa godfred i mhaka ya ku ri ANC loko yi ta yi twa ku ri MK yi registerini as a party a ni tivi nga ku ri a va vangi na ku rhula ka kahle va nga swi tivi ku tlhela ra xinyawo va ta swi nghenisa ku yini se mavonelo ya mina ya ri hele loko va tshamini va twa nga ku ri ku ve na mbovo wu te hi ndlela ya ku loko MK ya ku registerini IEC yi fike yi rejecta application ya vona loko yi rejecta yi teka vona bring fresh application ene ni vulavula hi xilungu mhaka ku ri riti lera fresh leri ro se ri nga va nga timhaka ku ri ANC yi ku hi ta ri tirhisa se ANC ye khoto yi fika yi ku ri loko MK yi ta va yi rejectiwile yi byeriwe ku tisani fresh applications a yi ndlangi swona yona yi loya ya supplementa kumbe ku engetelela application yi lunghisa leswi IEC yi nge te hi rejecta hi mhaka ya swona se ANC yi ri hi ku yisa khoto ku ri wena leswi va nge te tisa yin'wana application a wu ndlangi swona hi loya ya lunghisa se va ku decision leyi nga tekiwa hi deputy wa commissioner ya IEC yi hoxekini yi fanele yi tlheriseriwa ndzhaku ene loko ANC yi kota ku humelela namuntlha decision ya yi tlherisiwa ndzhaku se swi ta va swi vula ku yini ku MK yi ku va yi rejectiwini ivi yi nga landzeleli leswi yi nga byeriwa ku yi swi endla swi hoxekini se swi ta va swi vula ku yini ku ri MK a yi rejistariwanga se swi ta va swi vula ku yini that's the end ya MK ku ri ku ta humelela yini hi swin'wana leswi nga ta pfuriwa tibuku kumbe matsalwa swi langutisiwa loko ANC xikombelo xa yona kumbe approach ya yona yo famba kahle se leswi swi ri ku humeleleni le khoto last week se swi vula ku loko va ku a hi nge u hleketela leswi swi nga lavekiki naswona loko swo fika ka tlhelo rero ra ku okay va ku va ANC va humelela
ba swi vula ku yini swi vula va MK vo to fanele va ya sungurisa process leya hi vuntshwa swi ta koteka ku va va tsarisela nhlawulo loyi nga langutana na wona Well, leswi swi kota swona swi ta vula ku swi ta nini board pet mako hi vulavula hi ku IEC loko yi te hi kundiwa ti-registration yi fikeni la yi pfalaka ti-registration so sweswiwani registration voting ya vota hi May lero se ku pfariwile lero loko MK vo registration ya wena a yi fambangi xinawu swi vula ku a ka ha ri na MK leyi nga rejistariwa ku loko IEC yi tlhe yi pfula mbhovo yo ku tiphati ti rejistara na nkarhi na yi nge vi na wona ya ku lunghisa ti-ballot paper and so a ni languteli ku ri swi nga ya anywhere sweswo vote paper unless loko se hi ta yisa election ka 2025 which naswona swa kanakanisa advocate a hi yeni ni ya yingisela ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina loko swo ndleka sweswi ka ha ri na nkarhi kumbexani hi nga mi lava hi nga se famba hi hafu ku bila awara yan'we a ku na problem inkomo sweswo mingisero Munghana Lona FM hi ya mahlweni ndaka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula bot pet na muhumelerisa loko hi herini phela na me ana swi twisi ku ri faneke a dya yini kahle kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi nyama hinkwaswo swa aya Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela ikhume nongo timinete yi nga se ba awara ya n'we ka Munghana Lona FM makombandlela na kona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela wona Xitsonga xa nhlawulo so wo sungula ka nhlekani lowu hi ka hi ku tela na wona kusuka haleno a studio 4A Apolokwane hi la hi nga kona mingiseri wa me hi ndlela yeleyo ni teri ni kume voice note leyiwani leyi na yona ni nga vulavula hi yona loko na fika la hi mayelana na mawuwani ni kume voice note leyi ka un'wana wa vayingiseri ako khalango a va kha va vulavula hi n'wina la mawuwani ni ku a va ku yini se hi ta twa hi vona ku loko vo va na nkateko loko va nga va na nkateko twanani ku a va te yini va vulavule leswi nghena mi n'wi byela ku na loko no va ni ri busy a ni cheki mhaka ku na mahungu ya kahle kwani hina ni nga malala a ri laha a giyani laha tsindziwa ka gasi a ri na ni nga malala u te ni n'wi rungula Patrick te ni n'wi rungula u hi rhandza hi kwini hina vayingiseri va Afrika wa vulavula va swi tiva ku u kumi na title ya great leader aka nongonoko lowa botpet u nyikiwe hi mina he was very happy na ku u yile ka malamula lava ngete a nge yi u heti the whole day hi Friday hi ti 22 ka malamula from 10 up to 4 na tihosi na varhangeri va tin'anga from 4 riza ri ya pela na vaakatiko na tin'anga na vakereki then the following morning a ni lavi ku a xeweta vanhu sasalamani before a khandziya flight ya yena la Vuwani so hi hlwele ku sungula hi mhaka ku vana va Baloyi a va yi va susa stage sa disturba na swi swa hina xani voya hi sweswo ni komeni mingisero mina ka xani va ya hi vulavula timhaka teto ngopfungopfu teto kala vumbhoni kambe hi leswi ni nga rhumeriwa swona va ku a kha ni lava mawuwani se i kwihi mawuwani hi la ku ta kotwa ke 0860002543 mingiseri loyi nhleka Aye, mi pfukile manje. pfukele minjhani papa Hayi pfukile na mina hi mi mawuwani. aye papa Kamba hi vona mawuwani lava mi lava vona. hayi na n'we mi lava Ya mina ni member aka MK Yeah. ni le Giyani. okay Ni lava ku responda aka mbulavulo wa advocate Baloyi. yeah Loko hi yingiserile advocate va hoxisile nyana aka mahlamuselelo ya vona. okay Hi mhaka ya ku
leswi namuntlha ku nga ta vulavuriwa hi swona i mhaka ya ku va ka IEC va tlherise application ya mkhondo aka tirhizini ta ku ri a va hi va ya lunghisa ti-signatures leti a ti laveka hi ku ya hi requirement ya ku va ta kota ku register-iwa a new political party leyi nga ta votiwa. Yeah. Se a ku nga ri ku va fanele va tlhela va vuyisa another application hikuva response ya ka IEC yi te fambani mi ya lunghisa ti-signatures leti. Yeah. Se va lunghise ti-signatures leti a ti laveka se va va tlherisela ka IEC. Manje mhaka ya ku a va fanele ku tisiwa new application a hi swona va ka IEC nga vula swona hileswi a hi la ku kambe hi swo va tlhontlhiwaka swona a swona va IEC hi swo swi nga endlaku ANC yi ku a mi tsarisiwanga kahle n'wina hi ku va IEC ematshan'wini ya ku mi ya sungurisa va te mi fanele mi yisa n'wina mi hetelele ku ya hi xandla xa mukhomixinara mi hetelele mi lo yisa kunene ntsene leswi a swi vonaka swi xota ku ve a mi fanele mi lo sungula kahle masunguleni. Yeah, I think that interpretation a hi kumi leswi va ka IEC va vulaka swona hi nga tirhisi interpretation ya hina a hi tirhiseni leswi va ka IEC va vulaka swona va te submission yi nga endliwa hi MK yi problematic loko va langutisa portion ya ti-signature. No, na mi twa kwalani kambe xivutiso i ku loko hi ku ya hi milawu leyi vengele ku yi tlhontlheni va ANC va ri loko wo ze i ya ka ya tsarisa ivi ku va i kumeka ku ku na swin'wana swi nga hoxeka a wo lunghisa leswi nga hoxeka u fanele u sungurisa hansi. No. I saw the interpretation yeleyo yi wa mina yona. Ayona. Okay. Se swi vula ku ve nge wini hi ku ya n'we. But sorry man, yi vurhangeri bya MK. Mara ya pfumeleriwa ku mi basisa na. Kambe mastiva a hi ndleni ni swone. Yes. Ninge mihlongolo i moya wa n'wina mi vayingiseri kambe a swi ndlisiwangi kahle hi ku a ni a swi koteki ku tekiwa foni yi ya ka hala sweswo ndzi nga ri na yes kambe vulavulani ni mithu. No yimani ti ta xikala vito ku endlela ku ta hlayiseka. But this thing na hi bayizisi. I khale i register swilo. Eka registration ni ve party ya so mi nga ni swi loko hi ya leva ku fane endla fresh a va vula ku lungisana that's why loko hi lunghisa loko mo vulo na actually yi fambe same thing loko mi ku ka mi nga swi actually na yi lo fengisa a ku ri na problem ya khala va ku cincana ya le ka logo ya vo logo se na so ku na yin'wana yi nge yo ELF then EFF is ku no vanhu lava fananyana na he we decline that's why we don't expect anything negative hi mhaka ya ku hi comply according to IEC a ngo hi endlela favor etsilani leswi nga ko i ku hi register hi pasisiwa ene leswi vanhu va ngo chuwa hi so butati mani byela ku vana a va pfumale ku va nga kanaka ri nchumu a hi na nandzu i nandzu wa IEC na ANC hi na hi ka helo hi le we busy recruiting ene swi vula ku yini n'wina mi vona ngati a ni n'wina hambi wu ri wa ANC na IEC mi second respondent swi vula ku mi langutana layini hina a swi khumbe ka helo phela loko ku va ku IEC ende xihoxo na hina hi ta khoma IEC liable then hi ta yi byela ku va ta yi byela ku hi endla njhani na hi laha ka ku loko ho twini hi lava meeting na vona loko hi vona ku ya chuwa a hi ta endla meeting na vona hi va byela ku loko ku ve ku ANC yi ri a mi endla ni swona a va mi nyike nkarhi wa ku lunghisa mi va hi na problem a la hi lunghiseni MK yi khumbeka kwihi hi nga vi hi nga vaviseki ku fika lahaya matiko ra ka hina ene ku mi hlamuleka leswaku July swa le ka Malamulele a ni ri koho le ka Malamulele leswi ni nga swi vona va vulavula ntiyiso ni lo chuwa loko ni vona swilo hi ku vulavula mavito ya vanhu because ni fike hi Friday le ka Malamulele kumbe commentani sungula ni nghenisa lexi commentani nghenisa lexi okay swona sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM mi ni lava ku ta va vutisa kahle mali va yi kuma kwihi hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka
SABC Plus. Isale timineta nhungu ntsena iva awara yan'we ka Munghana Lonene FM makomba ndlela imani etsana ku ri kombelangeti ila ku xikala vito a vulavula ku hi timhaka ta MK mi n'wi va twile va basisini ku ve ri vona loko swo ka famba kahle IEC ta va byela ku hi ni ndhawu se sweswi ni lava ku ta vutisa vona ku kahle swi swa vo swi komba swi famba kahle mani va va na swikipa swa kahle va yini mali va yi kuma ku va ku ri kumbela va MK hi ku phati leyi ya ku sungula sweswi kambe hi nga siya kwalano a hi sunguleni hi tisa leswi va kha va vulavula hi swona yo a va ha ri ko a va ha ri kona swona ku va herile va nga va helele airtime kumbe vo ka va nga lavi ku hlamula xivutiso lexiya xa ku va yi kuma ku mali mara hi vanhu vo helela airtime lava ku nga kumbexani ko va sweswi swa swiphiqophiqo swa network mi ta tlhela va vuya futhi hi le ka 0860 0025431 mingiserilu ni hlekani Tata Ntsako. Aye papa. Ninjani? Hi pfukile hi ngo vona papa. Ai, matwa swin'wana. Mi ngo ngheni mafenya swi yo yini? Hiku ma vona munhu loko wo kholwa Joni. Se loko I kholwa I vuya I ri hava bege nyana yo kombeta ku I ta va na swambalo swo cinca ku se hi vuyile la kaya swi na problem. Swi fika kwani? Utathe mina ko mina ni wa MK ya kona leswi ku ri ndlwini ku vanhu mo kholwa Joni loko se mi fika la makaya mi kuma ku karhi hava lexi nga ta xi endla se mina ka moveni mi tsutsuma ni ta endla sweswa MK ya tolo kunene vanhu va nga dzumbi vela ku hixisa va ku mina ni vina ni ve membership ya MK from 1990 mani hi swona mi nga yi rhobisi sweswo that's why va tsandzeki no swi languta ku sungula ku viti leri hi ri tekaku I ra mani hi ku loko va swi languta va nga ta va na xihoxo xa viti lexi va nga teka viti ra van'wana va riva hambiloko ku ri ku a ri beniwile hi swin'wana na swin'wanyana na tsundzuka va fana loko wa swa ku viti leri a hi rona hi na xihoxo la swi ta hisa so ANC a yi voni xihoxo loko yi claima timhaka ta vito hi vona va nga rongo ene hina lava hi vulavulaka hi na wona matimba ya ku hi nga va yimisa ku loko va nga swi koti ku loko va vota swi lulamile swi va swi vula ku tiko ri ta tsekatseka ni swi va hi chavisi valavo hi ta tirha hi vo futhi loko ku ri tiko ririri hi vona ni loko va vantshwa lava vo ti vulavulela na lava vona vinyi va phati leyi hi vulavulaka yona a va vulangi nchumu swo yelana na sweswo okay ni kombela ku rivaleriwa ka sweswo loko ni endle xihoxo kambe lexi ni nga ta xi vula futhi loko ako wa mina a ni ya ri pfala mundzuku nga pfuki lava IEC a ni ta va byela kahle ni ku va endlele rin'wana hi xihatla va vuya ka nikisani va ta hluriwa kahle va ta swi vona leswaku ku teka nsati wa munhu loyi a tekiwile swi lulamile ku mina n'winyi wa yena loko ni n'wi lava nsati wa mina a nga ni endlelangi xihoxo ni na fanele ya ku n'wi teka ni n'wi wisa kahle so vito leriya hina pfumelelo wa ku hi ta tlhela hi ri tirhisa kumbe kanjhani leyi vuliwa ku renewal leswi va swi vulaku ku vanhu vo tala lava ka ANC vete hi nge pfumeleli munhu ANC yi nge swi endli sweswo ku pfalela vanhu a va ti va kahle kambe ku na vanhu va nga onha xiteji ka asasela mani ani ko va ku a va tiveki ku I va mani a swi tiveki hambi va vandlarihi sweswo swi nge tiveki swa hlupha hikwalaho ku tata Ntsako tiko rin'wana na rin'wana ri nga ku hava tiko ro hava vukhamba a hi South Africa ntsena ko ku South Africa byo famba mahlweni tiko rin'wana na rin'wana vukhamba byi tshama byi ri kona so mi pfumelela leswaku I makhamba lava nga endle leswiya so a swi vuli ku ni nga vulavula hi body July va ku vona MK no endla xifaniso hi vona hi ku munhu loyi a rhandzaka ngo tata Jacob Ntsako va ku vona 1981 a ni ri ka mukhondo wa Sizwe a swona
swi va swi jileki ngopfu a va vulavuli swin'wana swo leswi nga tendla ku na hina hi kolo munhu a ku mina ni nyika AK kwala ko i Jacob Nzuma kulukumba wa hina tanihiloko a ri kokwani na n'wi landzelela ene leswi swi endla ku munduku ka siku swi va wrong leswi nga endla ku ka miyexe un'wana na un'wana ya kulukulu a ku va na vanhu vo tala va nga benefita hi xiprojekitana lexiya nametweni papa nametweni aye 0860002543 lava okay abafambini 08600025 kuna n'wana nga ntsala papila rin'wana ro tsakisa swinene ngopfungopfu loko i ri muhaxi na muhumelerisi wa Afrika wa vulavula nta ri hlaya sweswiwani ri huma ka Khazamula Xoliso Innocent ni sure ni hlaya swona Xoliso liya nta vulavula na yena nta mhlayela rona kambe a hi tweni vayingiseri loyi ni hleka But ilava va airtime ni nga vona ku a yo va na nkwama wa mali ni salele hi timinete timbirhi kambe ni lava ku tiva leswi mi kha mi vulavula hi swona mi ku mi hlamarisiwile ku mi ya ka malamulelo mi ri ku endlekeni no leswi nga humelela ku na swilo swin'wana hi swi vita munhu a rhayita ku wela ka political organization leyi a lava ku wela ka yona mara lexi nga xi vona ka malamulelo hi vone vanhu va ku twa ndlala va ku va nga koti munhu loko a twa ndlala nga swi koti ku teka decision loko hi fika ka malamulele nothing wrong mi ni twa kahle Buthet ANC a ku ri na Castle Mathare the deputy police minister va te hi ti-X5 laya va fika na tibaki ta ku tala swinene va fika va distribute ti-pamphlet va distribute ti-t-shirt considering that vanhu va ke va twa ndlala va va rhwala hi tibaki va va yisa eka a va ri na function la community hall ka malamulelo va fambile mina nge swi vuli sabotage leswiya I'm still going back to our own leadership hina va MK hina hi fanele hi lungisa leswi a hi nga swi fambisani kahle so eka issue ya mali Buthet MK operator hi zero budget unfortunately vanhu vo tala a va swi tshembi sweswo because loko no vulavula swa ku tala ni ta va ni expose our own movement mara swi teka ni marito ya mina hi operator hi zero budget mara we are all over na sweswi loko ni vona n'we ni ri ndini ya Durban leswi mi nge swi fanele swi huma hina swi hi tsekatsekisi lexi nga xi languta sweswi i ku hi aka njhani movement lowu chavisaka vanhu hi ku hi le ku tlakukeni mara a ni ku loko kumbe loko a va geni nyana momentum eka malamulelo hina vurhangeri hi ri a hi performangi kahle planning ya hina a yi nga vanga na matimba ngopfu hi tlhelela dressing room hi ya lunghisa leswi nga onhaka hi ta kota ku vona that's why mi vona loko July va ku president a ri kona laha ka malamulelo hi ra hi Friday a kha tlelela kwala mara come Saturday loko ya vona ku swa swi kahle we allowed him to go and loko ifambe aeroplane a xi hundla mara a maka ku imali ya MK kumbe ku na vanhu va n'wi pfuna va ku let's help hi transporta munhu loyi a ku hi sirhelela xindzhuti xa yiko a nge yeli vanhu va 1000 kumbe ku na vanhu va ku ringana 30,000 emsinga so that alone n'wana mani hi amukela leswi hi nga swi fambisangi kahle eka lerako vanhu lava va ri koka a sasela mani a ku ri 1000 no ni vulavula hi ku a ku nga talangi ku ya hi leswi a hi planisation swona hi ti-reason tin'wanyana ta ku pfumala ma vona loko munhu a ku hi na mali i wrong hina a hi na mali so na vula sweswo a va swi tivi we are operating with a zero budget mara 29 May hakuna milioni hakuna zero hi ta ku hlamarisa bye bye nemetweli papa khensa swinene i tlhelo rin'wana leri va nga ta na rona sweswi awara ya n'we henhla ka nhloko mahungu ya misava hi lawa hi no Moses Lilian Hlabangwane ya sesilili hi sweswo vayingiseri nghena lona FM hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM Makombandlela hi sweswo vayingiseri nghena lona FM hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lona ta magondo lamakulukumba lama tirhisiwaku sweswi ni vulavula ma-pitch wheel a ku na ti-potholes to tala leti na tona ti nga xivangelo xa tinghozi kambe sweswi ma siviwile hi rambe na ti-local municipality mohaxi va thulamela va vulavurile hi magondo ya vona kwala thulamela se a hi thulamela yi ri yoxe na mimasipala leyin'wani Makhado masipala wa College Chavani na masipala wa Musina va vulavurile hi timhaka ta magondo swa thovela egole hi swi tekele enhlokweni ku ri hi yili swi vone hi mahlo leswaku a ku fambeki laha va tshamaka kona
na ti-ambulance ti nga tsandzeka ku fikisa vavabyi etliliniki. Se i mhaka leyi na hi loko hi kha hi tirhisana na ti-department letin'wana hi ta hungu leri hi ri hundziserile amahlweni ku va swi langutisa va swi prioritize hi ku hi na IGR hi tirha kun'we hinkwerhu hi na district development model hi plana swin'we hi tirhisana muhaxi. A hi tseleni se hungu ra n'wina ro hetisela ka vaaki mi ri yini ka mhaka leyi timinete timbirhi leti ni nga sala na tona mi ri yini ka vona loko hi kha hi langutana na nguva leyi ya paseka tanihi executive mayor wa Vhembe? Ni ri eka vafuwi lava va nga na swifuwo a va voni ku swifuwo swa vona swi nga vi patwini. Hi navelela vaakatiko hinkwavo va xifundzatsongo paseka lerinene a va hlayiseki. Loko va karhele ma swi tiva mahaxi sweswi i nkarhi wa vukanyi a va hlayiseki va ti byela swi swa vona va tshama ekaya. A ku vi paseka lerinene leri hi ri xifundzatsongo xa Vhembe a xi vi na xi va free from accidents and deaths. Nemetwele executive mayor cancel swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta mi xewetela xivambo a ni ta va xeweta a khensa i sweswo mingisero Munghana Lonene FM va lava mbatwa i executive mayor wa xifundzatsongo xa Vhembe lava va kha va komba hi pfhumba leri va nga ka rona leri kombisaka timhaka ta ntirhisano wa swiyenge leswi khumbekaka ka ku vona leswaku ku va na vuhlayiseki emagondweni ya xifundzatsongo hi nguva leyi ya paseka. Impela nguva ya paseka se yi sungurile swo vula ntsena ku se impentsampensa ku yiwa hala na hala a henhla na le hansi un'wana na un'wana la ku vona ku i ya dya Good Friday ta va ya ri ka Good Friday a ni ka mi byela van'wana ku ni ta va ni ri ka Chavani hi siku leri fanaka se hi leswi hi nga ta va hi langute swona mingiseri wa Munghana Lonene FM loko hi kha hi languta ka nongonoko Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela no ndila ivi hi twa ku n'we mi nga rhumela ti-voice note mi ri yini hungu leri mi nga ri khoma ri ri yini eka tindhawu hi ku hambanahambana ka tona loko hi kha hi languta eka n'wangulo wa n'we hi tlhelo ra ti-voice notes twana laha. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Nhlekani Budpet na muhumelerisi kwala mina muakatiko wa tiko rin'wana va nga hala boni hala hala hlupheka hi network Budpet man a ku na network a ku na nchumu mara loko ni raunda kwala tikweni vona ku na ti-area leti tshama 4 years akiwile mara a ti tirhi lo ni vutisa va ri he ti shota gezi a ti disconnectiwa i kombela mi hi lavisisela Budpet mi hi pfuna man ku fana ni leya ya gezi leri a ri nga timi boni mi nga hi lavisisela mi za mi hi lungisela yona inkomu. Ehlekani Budpet xeweta na muhumelerisi na ku tlhela ni khensa ku engeteliwa ka nkarhi lowu va nga engetela wona from 1.5 hour to 2 hours ni khensile swinene kokwalaho mani la ku angulanyana katsongo hi mhaka leya MK a vo fanele va mu tshika Zuma ivi a compete ti-election leti ta this year a tlhela a luza a nga ta kuma nchumu mina i nchavisi leyi MK ya vona le ivi a tlhela a luza loko a luza after ti-election va tlhela va mu tekela membership ya ANC va tlhela va mu tekela ti-benefits ta yena hinkwato ta vupresident inkomo khalanga mi ri na lumbela ni ri kwala John. Nhlekani Budpet na vayingiseri va dzumba na mi va Afrika wa vulavula ku na swin'wana ni nga swi twisisiku la ku hanyeni hi leswi a tikweni ku khomiwa swigevenga swi khomiwa swi kumekana swilo leswi a swi karhi swi yiva na switirhisiwa leswi swi nga swi kumeka swi yiva se ku vitaniwa maphorisa loko ma fika endhawini va teka vanhu lava famba na vona xa mundzuku vanhu va vonakala lava a va khomini ku ri va vuya loko va vuya loko ku lava ku tiveka ka ku ri ku endleka yini ku why va vuyini ivi swi kumeka va ku ndhavisita a ku hikuva maphorisa ma nga rhangangi
ma ya le ka yena ma reporta ku ta khoma vanhu lava swigevenga leswiyani se hikwalaho va fanele va vuyile ni ta kombela na van'wana kumbe okay sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM leswi vanhu lava nga hi rhumela timhaka ta vuxokoxoko loko swi ta ka timhaka ta ti-voice note cancel swinene n'we mi nga kota ku endla tani ha mi khensa swinene hi va mani handle ka n'we hi van'wana sweswiwani ya ka xiphemu lexi xa nongonoko lexi xi nga xaviwa kambe ke ni nga se ku byela sweswo leswi hi mani tlhela ku tsundzuxa ko n'wina kumbexani mi rilaka hi timhaka ta ti-criminal record kumbe mi vulavurilaku hi timhaka ta ti-police clearance leyi mhaka hi lava ku bula hi yo ya mukhumba swinene se ri ya ndleve hi ku xiphemu lexi hi ta ka xona mi yingisero me i xiphemu xa nkarhi luwa van'wani va nga teka xiboho xa ku swantswa va ta mi tivisa hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus xiphemu lexi xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Vexlotex no va na ku pfumela ku ni vule swo se makungu ta ni pfuna loko ri ku a ni vulangi swona mara ni twa i nga ri ni swi bili Vexlotex ya se makungu hleka ni mi amukele ka Munghana Lonene I minjhani i pfukele minjhani pfukile hi sunguleni kwalani ni hlamuseleni nyana ka ntsongo hi makungu okay Makungu is CEO and founder ya Vexlotex i Makungu Mbiza mina the director na msunguri wa company leyi kahle kahle company ya leyi vulavulaka hi yona Vexlotex vito leri hi hlamuseleni nyana ka ntsongo vito leri ne kahle kahle a ku ri i shelf company lesha company ya yi xavaku already se yi ri ready a hi choice ya mina vito na mina ni swi ku ri vula yini se mara Vexlotex, Velotex, Volotex it's fine I accept okay yenen ni rambe vayingiseri ku va kota ku tiva ku hi vulavula hi timhaka ta police clearance na criminal record hi ku swilo leswi tala ku nghenisiwa ka nongonoko lowu loko hi ri ku haxeni hi hlamuseleni nyana ka ntsongo hi swo i yini police clearance i yini criminal record okay so police clearance kahle kahle ko va a certificate leyi ku byelaku if una criminal record or not se xafana na criminal record check loko u cheka hi titiwi u cheka ku ri wena u tshama u khomiwa kumbe u se tshama u khomiwa xana hi leswi vanhu va pfa ku va vulavula ku va fambise tintiwi ku okay se i va mani va faneleke ku endla police clearance kumbe criminal record check naswona hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka okay so ku endla mathicara na lava studaku teaching ku endla lava ti-social worker ku endla lava ku apply ti-NCR for ti-loans ku endla maloyara loko va hetini va la ku endla ti-practicals ta vona then also bara sweswo i ti-police clearance se ti-criminal record checks ti endla hi va mabindzu hikuva u thola vanhu and then a wu swi tivi ku ri va huma kwini va endle yini before and u va trusta na swilo swa wena na timali ta wena so yeah se swi vulavula ku no va ni ri na bindu ni fanele ni ta kuma vukorhokeri lebyi ka n'we mavitana hi ta mi chekela hi ku mi ta xokeka siku rin'wana wo kuma vona va fambe na xitoko i nga swi tivi ku a wu thole xigevenga xa xigevenga so kumbexani ku nga ku ri na vanhu lava se loko mi tshame mi te tani mi ku ni tshame ni va pfuna lavawani mi nga hi byela nyana katsongo vo ku na van'wani ni nga tshama hi va pfuna ba mabindzu va kuma ku va na about 52 employees ivi out of this 52 24 yi kumeka ku yi na ti-record to hambanahambana van'wani va yive tiphayi va ha ri ntsongo van'wani va dlaye vanhu swi tele and it was very important ku va swi tiva because va placeiwe ka ti-position tin'wani ta important ngopfu so yeah se loko kumbexani munhu a kha a yingisela sweswo a ku okay ni ka Munghana Lonene ve le ku vulavuleni na Makungu kusuka ka Vexlotex i yini xo hlawuleka hi n'wina tanihi khampani okay sweswi mi nga hlamusela ku lava va swa ti-police clearance va gungula swa ti-fingerprints hina hi tirhisa technology ya masiku lawa a ku na ku u ta tisa maphepha ya ti-fingerprints vo yima 3 months ya hina yi huma after 1 hour 4 hours or 24 hours leswi vulaka ku police clearance yin'wana na yin'wana leyi va yi lavaka kolomu va yi lavaka ko
va yi amukela loko yi huma ka Vexlotex? 80% of the companies sweswi ta yi amukela. It's only a few lava va nga ku byela ku no hi lava straight ya ka SAPS leya yo hlwela. Ya hlwela. leya yo hlwela. Rito leri ri twa ku mingisero Munghana Lonene FM ra sesi Makungu kusuka ka Vexlotex. Hi vo va nga xava nkarhi lowu ku hi va hi kota ku bula na vo. Ni tshemba ku na n'we kwala mi nga yingisela n'we mpfa ku mi hi vutisa hi timhaka ta ti-criminal record na ku kambela ku kumbexani ni nga va se ni ri na swin'wana leswi swi nga ni kavanyetaka ka ntirho. Se namuntlha hi lava va koho se Makungu a hi bule na vanhu lavawani twe mi ku mi tirhisa xitheknoloji loko vanhu va lava va mi lava va mi kuma kwihi? Okay, so hi kumeka a Polokwane kwala tlhelo ka sales office a Bendo, hi kumeka ka Malamulele ala Hollywood a Kutsakeni Street, hi kumeka na le a Giyani section D2 ka ti office ta Sign Print. Se a ku na ku kumbexani vanhu va nga ya ka website kumbe ku nga va ku ri na WhatsApp number sweswo? Hi kona ka Facebook na le ka na WhatsApp number hi kona va nga hi kuma ka 072 196 2589 072 196 2589 va nga hi fonela va tlhela va hi WhatsApp. vukorhokeri lebyi mi byi nyika ka vatirhi na vathori kahle hle n'wana n'wana ku van'wani va kuma ku ava fanele va apply tender kuma va apply ntirho a kuma ku ina criminal record yin'wana ya khale a nga yi tivi no yi tiva. So swi na nkoka ngopfu ku va ta cheka if ava sure. Matimba ya ready mayatwa milona hi ta ku vula nomboro ivi ku ri la riqingho ni twa swona. Khenseli sesi wa mina ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina a khensa swinene ku va mi seketele na nongonoko Afrika wa vulavula mi tisa hungu ra n'wina sesi Makungu kusuka ka Vexlotex. Ku khensa mina muhaxi a khensa hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi lava bula na vona sesi Makungu hi ndlela yeleyo kusuka ka Vexlotex. Mbatwini va kha va mi nyika na vuxokoxoko na tinomboro ku ya hi laha mi nga va kumaka ha kona. Nongonoko lowu a wu tisiwa ka n'wina ya ku seketeriwa hi vo va lava va Vexlotex. Kasi ke nongonoko Afrika wa vulavula wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa. Mina ni khalanga Pet Mathebula mbana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni. Nongonoko dzumba na mina wa landela na Ike Ngoveni. Kambe ke u nga se endlela tani nongonoko wolowo sesilili hi lava na tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya sesilili.